uyu musenateri yabwiye inteko yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ubukungu bwa Afurika buzamuka mu buryo butumbagira kurusha ahandi hose ku isi, maze yibutsa ko mu bijyanye na diplomasi politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika igomba gushingira ku mubano mwiza wa diplomasi n'ibihugu by'inshuti bishobora kwizerwa. Hashize igihe dufata Afurika uko itari, twihutira cyane kwicira urubanza ku bitagenda byaho, ariko tukagenda bigura intege kwemera no kuvuga ku byiza n'intambwe nziza batera. U Rwanda ni urugero rwiza rw'ibi mvuga. Namaze kubagaragariza ibitangaza bishingiye ku ntambwe abanyarwanda bamaze gutera kubw'ubuyobozi bwa Perezida Paul Kagame. Ariko hambere aha, ubwo abaturage b'abanyarwanda bafataga umwanzuro wo guhindura itegeko nshinga ngo bemerere Perezida Kagame kwiyamamariza indi manda, ubuyobozi bwa Obama bwarabamaganye. Aba Republicans bagaya Kagame n'igihugu ubwo yongeraga kwiyamamaza. Ubwo buyobozi ntibwigeze bumenya ko na demokrasi igira ibyiciro bitewe n'ahantu hatandukanye nuko twe tubikora. Kiriya gihugu kiri mu cyiciro kibizamuka neza kandi bikeneye gushyigikirwa, ariko ntitwagishyigikiye. Ubwo buyobozi kandi ntibwahaye agaciro intambwe icyo gihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho giteza imbere abaturage bacyo mu burezi no mu buzima. Ntibanahaye agaciro inkunga ifatika u Rwanda rutanga mu gucunga umutekano mu karere. Honorable James Manton Inove avuga ko ubuyobozi bwa Amerika butahaye agaciro intambwe igihugu cy'u Rwanda kimaze kugeraho kiteza imbere kandi kinateza imbere abaturage bacyo mu burezi no mu buzima. N'inkunga ifatika u Rwanda rutanga mu gucunga umutekano mu karere byatumye icyo gihugu cya Amerika kigaragara nk'ikitagira ubushuti bwo kwizerwa. Tutagira icyo dukora ngo duhindure imyitwarire yacu, inshuti zacu zizatuvaho zishaka abandi bafatanyabikorwa, twe dusigara inyuma. Kandi si ibanga areba umubano w'Ubushinwa na Afurika. Ngira ngo murabizi ko iyo ugiye muri Afurika usanga imvugo ngo Amerika ibabwira ibyo mushaka, ariko twe twubaka ibyo mushaka. Bakabivuga no mu ndimi zabo, ariko bafite impamvu zo kubivuga. Baza agaciro ka Afurika mu myaka mike iri imbere. Rero bagafata neza ibihugu bya Afurika nk'abavandimwe b'abafatanyabikorwa bubahanye nk'uko natwe twakabaye tubikora. Ubushinwa bumaze kurenga kure Amerika ku bijyanye no guhahirana na Afurika. Tugomba kunoza politiki yacu y'ububanyi n'amahanga na diplomasi n'ibihugu by'inshuti. Muri Aziya yo hagati dufite Israel, mu Burayi dufite Ubwongereza, muri Afurika dufite u Rwanda na Paul Kagame. Iki kiganiro cya Senateri James Mountain Inhofe yagishingiye ku mibare ko kugeza mu mwaka wa 2030 ubukungu bwa Afurika buzazamuka ku mpuzandengo ya 5% buri mwaka, kandi ko kugeza mu mwaka wa 2034 Afurika izaba ifite abantu benshi kurusha abandi bari mu cyiciro cyo gukora, bishobora kuzavamo guhenduka kw'abakozi nk'uko byagenze muri Aziya y'Iburasirazuba nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Ruziga Emmanuel Masantura, Kigali.